da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol. Mae'n hyfryd I weld chi yn aelodau, yn gyfeillion ac yn ymwelwyr hefyd. Hyfryd I weld. Lovely to see you all on this. It's as if we've gone back to summer on a glorious summer's day, this first Sunday in September. Ond hyfryd I weld chi a gobeithio gewn ni fendith o gyd addoli gyda'n gilydd. Ac fe unwn ni I gannu ein hemyn agoriadol, sef 835, 835. Arglwydd I o'r, fe ddisgwyl de glwys adnewyddiad oddi fri. Rwy'n gennau ni lefaru geiriau cariad fel tydi, dy gymisiwn a gyflawnem hyd ei thafoedd deiar las, wrth fedyddio a phrygethu cariad ac efengil gras. 835. Bues I yn llyfr y Salmau ychydig wythnosau nôl, a dwi'n troi eto y bore yma at lyfr y Salmau ar gyfer ein darlleniad. If you're following the reading in your English Bibles, I'm back in the book of Psalms. We were there a few weeks ago, and I'm reading from Psalm 81, and it's on page 592
in your English Bibles. And if you wish to follow the psalm in Welsh as well, in the Welsh reading, mae ar dudalen 537 yn y Beible Cymraeg. Felly, Psalm 81, Psalm 81, and then I'll read a few verses from Mark's Gospel at the end. Psalm 81. Canwch fawl I Dduw ei nerth, blwyddiwch mewn gorfoledd I Dduw Jacob. Rowch gan a chanu'r timpan, a delyn fwy na'r nabl. Canwch itgorn ar y lleiad newydd, ar y lleiad lawn ar ddydd ein gwyl, oherwydd y mae hyn yn ddeddf yn Israel, yn rheol gan Dduw Jacob, wedi ei roi'n o'r chymyn I Joseph pan ddaeth allan o wlad yr Aifft. Clywaf iaith nad wyf yn ei hadnabod, ysgafnheuais y baich ar dysgwydd a ryddhaid y ddwylo oddi wrth y basgedi. Pan weiddaist mewn cyfyngder gwaredais di, ac atebais di yn ddirgel yn y tarannau, profais di wrth ddyfroedd Meriba. Gwrando fy mhobl a dygaf dystiolaeth yn derbyn, o na fyddet yn gwrando arna fi, Israel. Na fydded gennyt Dduw estron, paid ag ymostwng I Dduw dieithwr. Mae fi yw'r arglwydd dy Dduw a ddygodd I fyny o'r Aifft, agor dy geg ac fei llenwaf. Ond ni wrandaodd fy mobl ar fy llais, ac nid oedd Israel yn fodlon arna. Felly anfonais hwy ymaith yn ei cyndynrwydd, I wneud fel yr oeddent yn dymuno. O na fyddai fy mhobl yn gwrando arnaf, ac na fyddai Israel yn rhodio yn fy ffyrdd. Byddwn ar fyrder yn dyrostwng ei gelynion, ac yn troi fy llaw yn erbyn ei gwrthwynebwyr. Byddai rhai sy'n casau'r arglwydd yn ymgreinio o'i flaen, a dyna ei tynged am byth. Byddwn yn dyfwydo ar yd gorau, ac yn dyddigoni a mel o'r graig. Ac yna, o Efengil Mark, from Mark's Gospel, where did I? Mark chapter 14, verses 22 to 25. Just a few verses we usually read at the communion table from Paul's letter to the Corinthians. But this is how Mark notates the institution of the Lord's Supper. And as they were eating, he took bread, and after blessing it, broke it, and gave it to them, and said, "Take, this is my body." And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank of it. And he said to them, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many. Truly I say to you, I will not drink again of the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God." Felly ychwanegau Duw I fendith at y darllen a'r gwrando hefyd o'i air, ac fe welwch I gobeithio yn y bregeth fel I ni'n cysylltu y ddau ddarlleniad, un o'r salmau ac un o Efengil Marc at ei gilydd. Felly, fe un o'n I ganu ein hemi nesaf, sef 221, 221. Mae deisiau di bob awr farglwydd yw, daw hedd oedd dyner lais o nefol ryw. Mae deisiau bob awr mae arnaf deisiau. Bendithia fi fy ngheidwad, bendithia nawr. 221. Oh
words of the hymn are leading us now to prayer. I need thee every hour, mae deisiau di bob awr. Felly, medrwn ni at ddiw mewn gweddi. Cydweddiwn, let us pray. Duw a thad ein harglwydd Iesu, yr holl alluog a'r holl bresennol ddiw. I ni'n diolch i ti unwaith eto am gyfle fel hyn i ddod ger dyfron di mewn gweddi. Ac mae ti yw'r mwyaf un, yr un i ryfeddu ac i syfrdanu wrtho. I ni'n diolch i ti bod modd hefyd i ni ddod ger dyfron ac i'th gyfarch di fel ein brawd a'n cyfaill. Diolchwn ein bod yn gallu agor ein calonau megis o'th flaen ac y marllwys anghenion dyfnaf ein calonau o'th flaen. Ac yn gwneud hynny yn y sicrwydd dy fod yno i wrando ac i'n cyfleidio yn dy gariad. Y Duw sydd yn llond pob lle ac yn bresennol ym mob man fel mae'r Emyn yn dweud, ac i ni'n gallu eilio gyda'r emynydd mae nesau at ddiw sydd dda i ni. Gracious and loving God, we come before you now in prayer and praise. We thank you for your love and your mercy, your faithfulness and compassion towards us, and in so doing we confess our unfaithfulness to you so often. Help us now to commit ourselves anew, as it were, through the medium of this service. Commit ourselves anew to your leadership and your guidance, something that we need so much in our lives, realizing that we have no help but thee. And we offer our lives anew now in service in response to your love to us in Christ. Felly o'r newydd y bore yma i ni'n ymostwng o'th flaen di yn awr. Yn agored i ti ein gweld ni fel ag yr un ni, fel ag yr un ni mewn gwirionedd. I weld ein amheuon ni weithiau ynghyd a'n ffydd a'n cred. Ein tristwch ni hefyd ynghyd a'n llawenydd. A'n anobaith ni weithiau ynghyd a'n gobaith ni. Gweddiwn fel ym mhob oedfa dros yr rhai hynny sy'n mynnu lle yn ein gweddiau. A sawl sy'n hysbys i ni, ein teulu, a'n ffrindiau, a'n cydnabod yn y byd. I ni meddwl am ryw rai o'r eglwys hon, byddwn yn enwi ychydig o llewth fwrdd y cymyn, ond ryw rai sy'n gwynebu triniaeth ysbyty, meddwl amdanyn nhw. Ac ynghyd ar lliaws hynny sydd yn hysbys i ti yn unig, mae yna ryw ofid yn llethu ryw rai bob awr o bob dydd. Boed eith o leini di nawr i lywyrchu yn y tywyllwch megis. A thraws newid y sefyllfaoedd tywyll yna sydd yn gallu llethu cynifer o bobl o hyd. And as we remember others in our prayers this morning, we also pray for ourselves, and we ask you now to meet with us during this service, to meet and to speak with us through our worship this morning, through the scriptures and through our prayers and through the hymns that we sing. Bydd gyda ni. Tyred arglwydd un cyfarfod, tyn y gorchydd rwygar llen, glawia arnom dy fendithion yn gawodau lawr o'r nen. Nefol awel, chwythed ar yr oedfa hon. Ac wrth i ni ddychwelyd fel petai drefn feunyddiol ein bywydau ni ar ddechrau tymor newydd fel hyn ym mis Medi. Bydde di ni fod yn ymwybodol dy fod yno gyda ni yn barhaus, yn aros i rannu cymdeithas â ni, i rannu cymdeithas â ni yn ein hymwneud ag eraill hefyd,
ac yn datguddio dy bwrpas mawr i ni yn dy byd. A hynny i adlewyrchu cariad Crist. Be gyda ni felly derbyn ni, maddau ni, defnyddio ni, a mae'n bod yn dod yn awr yn y difar, yn enw ac yn heiddiant Iesu ei hun. Amen. Good morning and welcome to visitors. Ac fel roedd Rob yn dweud, croeso ac mae'n hyfryd cael cwmni ffrindiau hefyd. A hefyd mae'n gle'n cael cwmni ffrindiau sydd yn gwyliad o gartre ac wrth gwrs byddwn ni'n meddwl am llawer ohonoch chi wrth fwrdd y cymyn. Diolch yn gwneudog am ein harwain ni y bore yma ac bydd yna cylch trafod am 4:40 ac oedfa hwyrol yma dan arweiniaeth yn gwneudog nes ymlaen heddiw. Just saying, there's a 4:30, we're back into our usual pattern of services now. So 4:30 discussion group here today, followed by our evening service. And then this evening, we are back into the Curry Club. So it will be, Curry Club will be meeting up after the evening service in East Street Pan Asian Restaurant, 3 to 5 Rothbourne Place. So welcome to anybody to join, but just let Rob know so we can book the tables. Fel o'n i'n dweud, da ni'n nôl i'r drefn arferol rhan gwasanaethau o blew am dydd Mercher, so felly Wednesday there will be no afternoon midday service because this Wednesday it's a funeral service for Mr. Lynn John. This service will be held on Wednesday the 6th at midday at Golders Greens Chapel. So no midday service here this week. Then next week, our minister will be leading the services all day next Sunday. Paul, many thanks to you for your contribution on the organ, much appreciated. A few dates for the calendar.
Rasa Capelli, which I've been announcing for a while, but we now have a few more details. There are posters up now in the lobby and downstairs. We will be walking from Paddington, platform 1. We're meeting at 9:30 by Paddington Bear. So it's easy to remember, 9:30 meeting, then we'll have a quick cup of coffee before we start at 10 from the borough, from Paddington to the borough. And then when we get to the borough, we'll have a historical walk around the borough, and we will be collecting money, or kind of wanting sponsors for guide dogs for the blind. So please do come and join us, and do have a look at the details downstairs. And now, also, Wednesday the 20th of September, 1 p.m, our next organ recital, and this one will be given by Mr. Iestyn Evans, and he is organist and director of music at St James's Palace, so that will be a treat for you. Now, down on hamgylch I dderbyn eich rhoddion, ac yna, please do come and join us for a cup of tea at the end of the service. Roddion a ddagwn I ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gosgonodd y stor, yn llafau a gnawd a'n haddine dangyd, I fwynhau'n castio laeth I ti anna a byd. Ac fe unw ni eto I gannu ein hemyn nesaf sef 683, 683 geiriau J.T. Job. Ar yrfa bywyd yn y byd a'i throion enbyd hi, o ddydd I ddydd a ddawodd ef o leini'r nef I ni. Wel, gorfo lefyd taulu'r ffydd yn llafar iawn ei llef. Cyhoedded pawb o ddydd I ddydd a iachawdwriaeth ef. 683.
Agor dy geg ac fei llenwaf. Open your mouth wide. It's more direct in the English, isn't it? Open your mouth wide and I will fill it. Dyna rai o'r geiriau nes I ddarllen o lyfr y Salmau, Salm 81. A chi mod yn hollol anfwriadol yn ddiweddar wedi bod fel petai yng nghanol byd natur a'r cread. I noticed as I was preparing this morning's sermon that I seem to have been in the midst of the world of nature and creation lately, totally unintentional on my part, but that's where I've seemed to have been led, as it were, in my thoughts and ideas lately. Chi'n cofio mi sôn am yr adar a'r geifr a'r brochod ychydig wythnoson ôl. And the image I'd like you to conjure up in your minds this morning as we consider these words of our text, open your mouth wide and I will fill it. A newly hatched bird. Have you seen them? Yeah. Unable to feed itself. Totally dependent on its parents. And I'm sure we've all seen the image on nature programs with David Attenborough and the like. Not only David Attenborough, there are other people, but we think of him as the main. The newly hatched chicks, aren't they? All mouth and beak, no wings at all. Opening there when the parent bird returns to the nest bringing food. They don't have to encourage the little ones to open their mouths wide, do they? I say the only difficulty they have is in filling it, putting enough food in the mouths of these newly hatched birds. Felly, os oes angen llun neu ddelwedd o'ch blaen chi y bore yma, dychmygwch yr adar yma gyda'i cegau, lled y pen a'r agor yn un ythod. Two considerations for you this morning, only two before we meet once more around the communion table. Firstly, the advice or the encouragement given. Open your mouths wide. And then, secondly, the promise given. And I will fill it. Ac fei llenwaf. Ac mi ai llenwaf. Felly'n gyntaf, beth am yr anogaeth neu'r hwb yma ymlaen I ni agor ein cegau? And if we return to the image for a while of this newly hatched bird for a moment, what makes them open their mouths in the first place? Well, it's hunger, isn't it? It's hunger, it's need. That's why their mouths are open. The young birds cry out for food because of their need, and I'd argue that no person will ever open their mouths wide for spiritual blessing unless there's a deep sense of need before God. Our need. If you have no sense of real need, can you truly pray before God? Byddwn ni'n awgrymu ein bod ni ddim yn gweddion iawn nes ein bod yn teimlo'r gwir angen yma o flaen Duw. Y gwir angen I wneud. And you know, when you arrive at that point where you think that you have no more needs, I say you've lost the strongest motive for prayer and the main element of power in it as well. So to emphasize the point, no one opens their mouths wide until they're conscious of a great need. And don't ever think that we've arrived at that point where we have need of nothing, because that's pride. That's pride, basically. Pride and self-confidence. And although, very commendable in their place, we do need that at times. Pride in the right place and self-confidence, yes, in life. But sometimes pride and self-confidence will strangle the motive and the effectiveness of prayer. Ac yn ogystal ag elfen o angen, mae'n rhaid wrth ymdeimlad o ddymuniad hefyd. There should always and also be this intense desire as well as a need.
Staying with the animal kingdom, those of you who are dog owners and dog lovers, we haven't got bingo this morning. We usually have bingo, and we sometimes have Buster in the evening, our 2 regular dog attendees. Yeah, you who are dog owners and dog lovers, you've seen how a dog, after a long and energetic run, he'll stand and pant, open mouth, won't he? Seemingly panting for life and breath. Dear me, oh, that we had that desire after God, as strong as to make us open our mouths wide and pant. Remember the other familiar psalm? As the heart pants after the water brooks, fel y brefa yr hydd am yr afonydd dyfroedd. Felly yr hiraetha fe enaid amdana ti o Dduw. Nothing puts such energy into a prayer as intense desire, and desire comes out of a sense of need as well. A cofiwch bob amser bod chi'n gofyn wrth Dduw holl a lluog anfeidrol pan yn pledio o'i flaen e, ask for great things from a great God. Ask for great things for yourself, not in a materialistic way, of course, but in a spiritual way. Ask for great things for others. Ask for great things for the church. Open your mouths wide as you pray those words, Thy kingdom come on earth as it is in heaven. Dear me, oedden ni'n sylweddoli, chymod, pan i ni'n gweddio, canu neu gweddio y geiriau yna, bob wythnos, sawl gwaith ar Sul os o sawl oedfa, oedden ni'n sylweddoli beth ni'n gofyn amdano. I ni'n gofyn am un o pethau mwyaf yn y byd am hwnni, deled y deyrnas. When we pray for God's kingdom to come on earth as it is in heaven, surely we're asking for one of the greatest things possible, if not the greatest. Believe and ask for great things. A chi mae lot yn dibynnu ar y ffordd I chi'n gofyn hefyd, yn dos? There is a way of asking for something, and sometimes the way in which we ask makes it easy to refuse. When you think of it, how many times have you said to a child or someone else, well, that's not the right way to ask for such and such a thing, yeah? And of course, on the other hand, when put in the right way, dear me, it's hard to refuse, isn't it? When you're asked in the right way for something. Ydyn ni'n gweddio, ydyn ni'n gofyn yn y ffordd gywir, gwedwch, bob amser? Do we ask and pray in the right way? Or do we ask as though we haven't asked at all, really? Asking if we don't expect an answer. Ac yna'n ail ar ôl yr anogaeth, mae'r addewid. After this encouragement or advice to open our mouths wide, we have the promise, and I will fill it. Ac fe'i llenwa. Now, I'm sure that's the promise you'd expect, because I couldn't imagine God saying, well, open your mouths for nothing at all, and for no reason whatsoever. And I'd say the obvious conclusion from this promise is, firstly, it's a promise only made to those who actually do open their mouths wide. Some never open them at all, leave alone open them widely in asking for God. Gyda Duw, wedyn ni, po fwyaf gofynnwch amdano, po fwyaf derbyniwch chi hefyd. And these words, they seem almost like a challenge to me. See whether you can possibly ask more than I can give you, says God. Take him at his word. Take hold of his promises this morning and see if he will provide. What are your greatest spiritual needs this morning? Some perhaps need peace of mind, comfort for a troubled soul. Open your mouths wide. Some need answers, perhaps, to doubts and fears and questionings within their mind. Open your mouths wide. Ac wrth I ni nesau unwaith eto at fwrdd y cymyn,
y bore yma. Mae'r gwahoddiad yna yn cael ei ymestyn i bawb i fwyta o'r bara ac i yfed o'r gwyn. As we partake of the bread and wine this morning, open your mouths wide, and he will fill you. He will fill you. As we remember his words, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. For as often as you eat of this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Agor dy geg, ac fe llenwaf di. Gogoniant I wenw. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd, rhif 631, 631, mewn cof o'th Aberth, welen ni o Iesu yn cyd nesau. Un teulu ydym yno ti, i'th garu ath fwynhau. 631. Cofio am ryw rai wrth gwrs wrth fwrdd y Cymyn. Mae'n hyfryd I weld Nest gyda ni. O'n i'n clywed bod Nest wedi torri I braich yn gynharach yn yr wythnos. So mae'n hyfryd I weld Nest. I did tell her, well, lucky it's your left arm. I said, well, I'm left-handed. So not so lucky. Ond meddwl amdano chi, a mae'n hyfryd I weld chi. Although not a member with us, Mary George, William George's wife, has been in hospital lately, so I'm sure we think of Mary, and we're hoping that we will have a date imminently for William's funeral as well. Ac wrth sôn am angladd, wrth gwrs fe gyhoeddodd Marian am angladd Lynn John, and we think of Margaret and
Katie and Ben and the family, and of course of Owen and Anne and the family. And of course, as was mentioned, Lynn's funeral will be at midday at Golders Green Crematorium. Ac mae'n hyfryd I weld Rhiannon a Sian a'r teulu, ac wrth gwrs I ni'n meddwl amdano chi eto, ddim yn aelodau, ond wrth gwrs cysylltiadau teuluol agos a'r capel yma. Ni'n meddwl am Jean a Trevor, a meddwl amdano chi yn eich hiraeth a'ch colled y bore yma. Felly, fe adroddwn ni gyda'n gilydd, cyn I ni ddod at Fwrdd y Cymru, y cyfamod eglwysig, the Church Covenant, which is to be found in the back of your hymn books, y cyfamod eglwysig. Gnawn yma gyfamod a'n gilydd trwy gymorth Duw I rodio yn ei ffyrdd, I arddel Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr, I geisio arweiniad yr ysbryd glân, I ddarllen yr ysgrythurau, I fod yn ffyddlon o fewn ein gallu i'r addoliad cyhoeddus, I gario beichiau ein gilydd, I wneud ein gorau I rannu'r efengil, at I adlewyrchu cariad Crist yn y byd. And we read from Paul's first letter to the Corinthians, chapter 11. Canis mae fi a dderbyniais gan yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodau sy'n chwi. Bod yr arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe ei torodd ac yddywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff yr hwn a dorri'r trosoch, gnewch hyn coffa amdanaf. Yn yr un modd fe a gymerodd y cwpan wedi swperi gan ddywedid, y cwpan hwn yw'r testament newydd yn fy ngwaed I. Gnewch hyn, cynifer gwaith bynnag yr yfoch coffa amdanaf. Canis cynifer gwaith bynnag y bwytaoch y bara hwn ac yr yfoch y cwpan hwn, y dangoswch farwolaeth yr arglwydd, on I ddelo. Gawn ni droi at Dduw nawr mewn gweddi. Let us turn to God in prayer. Arglwydd Iesu, I ni'n diolch I ti, da fod yn ein croesawu ni nawr i'th fwrdd fel dy bobl. Yn ein cyfarch ni fel ffrindiau, ac yn cynnig cynhaliaeth barhaol I ni, nid yn unig i'n corff, ond i'n heneidiau ni hefyd. We come as we are this morning, bringing our doubts and our fears, and all our weaknesses to lay before you now at the communion table. Thanking you once more that you have promised to sustain us and bless us, as you've blessed your people throughout the ages and throughout the generations. Daiwn felly gan agor ein cegau, ond yn agor ein calonau ni hefyd. I ti yr unig un all ein llenwi a'n digoni ni mewn gwirionedd. Amen. Ac wrth I ni gofio'r nos y bu Iesu gyda'i ddisgyblion yn yr oriwch ystafell, fe gofiwn iddo gymryd y bara ac wedi fendithio ei dorri a roi i'w ddisgyblion gan ddywedid, hwn yw fy nghorff yr hwn a dorri'r trosoch. Cymerwch a'r henwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn. Gnewch coffa amdanaf. Bwytawn bawb o hwn. Cofiwn hefyd iddo gymryd y cwpan wedi swperi
A Iestyn yw ddisgyblion gan ddywedyd. A cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Cymerwch a'r henwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn, gnewch coffa amdanaf, a fwn bawb hwn. Weddiwn, let us pray. Christ Iesu, anfon ni allan yn awr i'r byd i gyhoeddi'r newyddion da dy fod wedi marw ac wedi atgyfodi hefyd. May we share the good news now with others, that they in turn may celebrate the new life and new hope to be found in Jesus. Derbyn ni nawr, derbyn ni yn a thrwyd enw sanctaidd di dy hun. Amen. And we join together to sing our final hymn this morning. One of our great hymns as a Welsh nation, Geiriau Gwilym Hiraethog. Fel arfer i ni'n canu'r emyn olar yn heistedd, ond fi'n credu fe godw ni gan i hon. 205. Dyma gariad fel y moroedd, tosti'r ieithau fel y llu, twysog bywyd pyr yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio a treithi glod? Dyma gariad nad ang angof, tra bo'r nefoedd wen yn bod. 205. Oh
Awn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Ac iddo ef yr hwnna'n carodd ni ac yn golchodd ni oddi wrth ein pechodau yn ei waed a'i hun. Ac yn gwnaeth i ni yn frenhinoedd ac yn offeiriaid i ddiw i dad ef. Iddo ef y bydd yr gogoniant a'r gallu yn awr ac yn oes oesoedd. Amen.